ura mempe rough me ka kire wo kasa man kasa abodam hey mami bobu efide mbotiako mami take credit mami take mami tell me mami dey oyo Mami, Vanessa Sadia China say and Tessa for Fra, Yichi. Me when I make a dear and so a tiny woman. I make an we yes and Sabesame Bonate me Kutana and Cat Nemejana and Katmakasi me Hunianka. Saubasa Saboniaka and Casabuja Titibu Poso, my uncle. Nasa Okotosa Buebi Sunia Soa, Catana Sahe, Abua, sorry and so. Hey, and written a me Wahinana, Bisiti a Jausu, Mampunko Chide, Tambra will boo here Kuma, was Serbo Setia Seno so that they could mean some. A Pampembra will see a bra, Mampon this year, when you be down for, ya down Bremo. Dagon, Mebinko. I sit down, come on, one day if you're not patcha. Radio Suka do a sway. Yakupo and Shop Iron Saka Nansaba. Live on Shawanjo 4.5 FM. Media Jaus Mampo Contonchi, a boy here, Kumanana, Waka Sibrituba, Gong, Jataninia, many ATM, when Shah FM, Ewiase Mu Nsem, Samon Tente Radio Quai, Ewiase Mu Nsem, Sumun Sam and Wadi, headquarters, and some Dosopu Ahimfi, anyhow. Yeni di Mu Nsem, the whole West Africa, and part of Ewiase Mu Nsem, Nsem Yeni Tia and Snakotia Binum, Yeni Ka Ewumu, Caveat, Probit and Koso in the Krobisumine, or Chikram and the Cocobra, Assemblyman, Ofia. Sansuna man, Zambua for Kasibu for Brekum Namon Beniti, na Ogora Becca home. Nana Ajay Ambo for Mensa Sikapa Tasumino. Passaso number 2 come in and I crado. Pauli Diako Facebook Live. Then you may also mean can't say YouTube and Short TV. Facebook in Shah 104.5 FM. Yen like it, Nyan share, Nansem Hudo, Yan Fan 2 year home 4. If I also don't do, I'm a man Sambo for Kasibo for Atraso. And some are by a chair croy, a brand here to many one tents. Post mortem near Bamacha say. I'm infante of a huntuma. I said, I'm nodding. Or no Casabacana Cusem. Bacuso, I said on Socano, was on the Otwin no Yajma, or Birdma Pa. Never Musicanaba or the other. Sana watching us some one. Sikande Baba, Nasikan Ba, then or dear. See a bripa, ya Casa. Mere counting a pj. Nesi can buy a CD akoye. Aibaya, Bacana Cusem. I assume someone has a hunamu, but you them. Caveat, probit, Gosohini, Krobisumahini, a chikrum, Nico Cobra, Samliman Mokoba. Kwame Major, so I want to say, Kwame Gakranga. Yamfa, Sierra Kuna Fayan Tufo, COVID-19, coronavirus, Corona. That's who dear him. Mama would also Kokenya, Emunyo. Yamia who draw Africa, Nebruchimamina. You do not call lockdown. Yet the Anashas here, a man of Neso, a ginsem. Mampania Katia and Raya, Yan Sebekubi. The young man for Bako, near to you now for Pegatio. We are not Ogorabambi. Come, ma, Yancha, a tea for near her phone. Na, the teacher Facebook for no. Min said, Minia bear money, Oba Veronica, Muti, Melis, UK memo. Na mo nhyira na kwame ase ebi mu still mu gidie wo yade nim no kwame nsipri sita na me de afutuo kakra me de magana fo nyina ne se akwasi kokko be kire mrofo no ade ba akwa o munyo musika firi mu pa ye football kwame hwe sesei bon ye bokra na o mo bon empty stadium kwame na je se mrofo kra ja tumi se yade no enya omo mbeku amunti omo bobo na obi ante ho media mesre Ghana sabia he asene kura ye muni de aboso abo na unim enkura ne bia school no kura de aya irovusem me yesa me kwa probo na me koduru onwe potem ho kwame akura ne nose mask no ehye ne botom na mbisa se na wo amfa nose mask ama o se ehye botom se ba na mahye
teacher COVID no ba teacher ni no be wura dan mu abekira dia no wa hye oh media mesre kwame omo mo hwe dwumadie live ewo Pimsan television any Samen TV ni na Facebook for mo see akura na dwumadie sese obi e ba na ndie bona no sese me no fine media me nya bi bet mi struggle so no 906 sanity so obi da no what media the America ko wie ni say sayare we enim skani enim ohene enim assemblyman ena enim MP ana kwame omo mo pa ho hihya no kra no mo na likely so mbenya bi sese me ufra brochire bedura meteso aba me twen be 2 months asan ma be hwe oh kwame sabata kane abata krom MP na akobam no sa yenyai kwame yenyai because MP o akwanya said that ko hye nipa be 1000 nipa be 2000 na de opese obi ahu se MP aba wo na ope wa asem ukobembam no da bi wo fa anye no no de be yaw o hene ukrom hene wo fa anye no de be yaw because nananum bi ho wodom omu kodwabo akase eti social distancing no kwame as say ya focus much on sanitizer no any nose mask social distance ne so nya dwuma sabata wo sha wadamfo a nya brewe ne hagi obi kira odo dabi nya brewe na tinchira je so che obi nsam medase kebiat agora ye ewo muni mejizu aburu ya de ne de obi ankase no ewo obia nim se wo ne mum ya yentusu ma abrochefo ne yentusu ema omuhunyu Debbie anya omunko Debbie na Ghana dipando se na ekra biewu Debbie ebia Ghana fo ne biewu abrat yenu no mo abroche mo ba Ghana ha se no rise enjeso munyi enya yale ne bio omo ba edikan ehwe wo mo ansa no maba na me no kase na no mekofo ayi abusa dia edwomo obi amobi central market dia nye central market obi ani bi bekwa atebubu se ogoro market bako obi ahene se uko central market now sha amu se ase wo ye alien bi ase wo dia ase wo kan nipa ho bi ase wo kire ho bi ase nhwade mu bi na so tesa obi fabriche bape accident ho yehu se obo ni wo hu etim odo area nkoso ene se abroche fo no bakra me pese me twen boso me da bi ayo bi ya ni you say ase Ewiase bibia ase bibia eti mesre se yam fo ya ni isi abroche fo so yare no ebu o Ghana ha obu on tu kwan kwa abroche da wo but wonya bi wo Ghana ha se eti mesre se omo ndo mani isi abroche fo so munyom ni fa abroche fo so ne ye mo ye ho ban ne ye ni a local food no e kontom na bomu ni dawadawa ne ye ni no soboro nom sa soboro no akika duro ne pintia nyama no no bi frem say aja uzinum say covid by aja man so ja prego no bi o nom say ampa oja ayi preko say yale ni bi ni za preko no ase me ko live kakra de me ko mi na yale ni sa enu yeni eto de ade ahia no ane epe mate so eti yale ni e wo ho no cry hiasem eti me ye fa ni agro me say atebubu me kwa atebubu market makukura no ade ebodo hene ya namu no onim yamana yamanyo se na nya me mfa nya yamanyo se ene ehu no wodi yamanyo se mu a ya ne chiwa enu yamanyo se mu dabi eni MPP ne NDC ne CPP enu na ye wo ambukom damena sabrache ba ko onu NDC ni pa no oye chinyi po pa enu obala de bono otima sa de ehu ai muzato ogoro medase wose ade ehu ogoro medase eti mesremu wanya yamanyo se mu eti yesre ade ne me de ngasa ni ho lembo yenni yeduane no dodo no na ma de boy say yalewe ekusi wa brichiri se si wa Ghana ha company fo nya do mo ma nyina dwane kwa brichiri mate ino mu nyina betra kro mu ase me da se oja se na one abetie so ye abetie unya abetie pa ehie abetie covid dro ha abetie ehie aka na bekogu so onya nkruma nya kahuru ene akaka dro ne yi na anya abetie no abetie ne efo mu ni mu a
bibi o mu bia no wanya tot do se mo ya mogo se na munu ma bi tie di me se ma ya mogo agro no dey all right part 1 of Ewiase Mu Nsem so na ebe hamba nini ofuna umsebenzi madoda hamba nini ofuna umsebenzi madoda Kajagum, natita danko, my ears are open to listen to your headphones. Ibacho oko multi this one Sameng TV and a Pim Sign TV. Multi TV decoder so Sameng TV and a Pim Sign TV. Abrante mo akoba. Yeah. Ati say? Yo, Ibacho wudi? Ajo midin de Majid Ada. Me fridun kwa ofen. Na so tia wonai. Bajo hai. Wonai. And I know asem no adanti na fa ko wi. Ada. Bajo em say won na me da. And then say Nigeria for to Ada na be man so Ada. Enke madi. Ajo ya Ada. Majid Ada. Majid Ada. Okay, Arabic so. Ada. ADWA. Ada. Gonya Ada. Me that's no the fear saying. Bajo mo 26 years. 26. And you be na yo. Ja dunka garam se penyufo na didi omochi kakra. And I don't say I feel na Nhyira maybe na jama lucky na ja. Nicodemus le no. Moja. Okay, ni nyina ye. Wa futi ase. Bajo me papa antia mama me na ti ase. Okay, ni no mo ye saying. Ne 11 but e be wu from yaka 5. E ma say na me ma say. Men kwa na me maka be ma. Ebe ye wate. Bajo. Ewiase Mu Nsem adwumadi a wutie. Bajo mi tie pa. E adwumadi a bo amansan. Santie nto so ne enyo. Pa. Asoro be na okọ. Me tubani. We kremoni. Yeah. Oh, okay. Ni nyina eye. E bacho anwumre. Bajo nyumre de boko. Asemi na ahye me so na me ka se ma mfa asem ne ntu bata na metena se a. Me wu na metam nso. O ye de ni. Me gurushi ni. Gurushi ni. Okay, yentu aso. Me papa me ne abaya bi tena se. Ene na wo ba. Ntwa no short wa pa. O de ye tie o, yo mre ma. Okay. Me ne 2008 atamo se betena so no. Mu ho na me hu no. Ye nketenkete kura na mo JSS2. Ti hu ne etete wo no sa jama me fonim ne ma me nim me ba me so me busuan fonim se me ne na wo ho. Ti o man ye be wo ba oba nti wo akora no bona akora no na ni mu emle nti bibiduro na me ma me mo ye ya na akora no ho be ye din kakra nti emu ho no mu na o ka che me se akora no de obetwa no fo ntem na me so da bi akora keto we mpo na ni mu emle o ye de twa no fo ntem na so onu no dodo na me so ene de enya adwuma nti me ne no ye hamoya nti ma mete na mambe gina ye ntokure gina o se akwasi na adan na wo de bia mo ye de sa am so ma asem si na adwoa ne me di na me se me mpene eni ntra na ye de sa no te ho na obisa me yire ne se adwoa de ne ha o se hwe ha no onyem o se da bi o yale o se da bi na adan na obema o ne te o se o mpene ma wo ntwa akwara no fo a wo ne hamsa me de me mpede de se mbo de dia mo firi anko na ye twa so ti akwara ne benya 1 year na afọ nante kakra nante beten sheda nye nante a ano odin na okacha me say dem time so na me bie babrin shop bia ma boy bia o waye ne basa magi container na si ho nti obewo sa na me kacha ne se akora ne nyini kakra na eyi a ono nkasa mpe ade ye no container na mu ebe na o so wate esi obi a yaka container sama wasan de say o ma me say bra nkotum so bra be ye filling station adwuma wo abra akola keto we obe den na odo na koye me ma mfa ne nko meko na mse saade a wo kwa ja akwara ne maame na wa ankasa ko ana o ndimene no de ti ba week me wo ho na okra me se opese okọ na maame ho no na mse o da bi o ko sen fa akwara ne bra ne ko nti saata na me kasa kwara no muteka mu omukọ na mse wo bushi na mse okay o da makọ a mu hwɛ mu yie nti ade bia na o ma frɛ me ye di nkomo nti Monday bi na o frɛ me anopa
ne kasa ya no on share am frame me sa da but o frame me kasa me ho ye an akora no ho ye an okay me ko adwuma ba no si yo omo so ko adwuma ba na msemate ti me ko du site o hon so excavator na de nti ugina ho a wonte se o fon bele na bi se me nyimi funti me yi na 17 me score me hwe na me ba ma me na me say na then this time be to him offer me say na ti me yes me friend no offer excavator driver me your excavator driver but minimum operative yo young nti me yes me friend no pick offer fame no nti o picking no offer na me picking no say akwesi na me say yes o wa hin na me so me bush no so jaide o ye bia na bra nkotum so si na me say asem ben no so o de bla na me so wan kan asem kura me ntimi mfiri nwura mu ha na mo mba ho no so asem na atu yo mmayira am say mmayira sesen me de hwehwe na me mpesa epufu no obana yira me bana yira okay am say hwehwe na me mpesa epufu no nti me kati na me de fu ni shemu still na fu ne bele na me ka kire me director mpa chon pese say na me ba ma me aka kire me na me pese me ko fie na me ba na so yo me nkombla na sisi mpo akwala mpo wakoshe obi dem obi fie nti me du na fence me so papa ate ho ote na pata na me se baba asem se na adwo afre me aka kire me onupo hu mi no so na ade na wiabere yi wa ba fie na me so asem se na adwo afre me aka kire me na asem na waka no wa so ma me pressure nti no me pese me nko homla na so yo wate me nko mbra na me se mate na me ko me du na acha se fie ono ma menya kakra nti hu mi no ye si asem atumi o ma wa hazisi ya me hu no na me se e ba ne sen ni nkyere mu ode ma me ne se oda ho no mbeye 12 to 1 mu wono ana papa bi bla bi be bo punum o describe bla na o se bla na wa abodwe se sa awia okay na o bo punum to bo punum no opie no ka se abaye te sen ewura te sen no se ye no so o ma me wo ho no so da bi o mu si dan foforo bi e wo eben ho na nti ne ma me wo sa site ho no so yo no se na wo na wo firi adwuma ma ba no se an no se yeso wa wale no se an no se na wo kunu otimi hwew no se an otimi hwe no bi an so adi adwuma no so odi di galam sefu achi no se okay na unya abrochi anka beko no se unya abrochi anka beko na padi di so sa de okọ ne ma me no ho aba nti padi di yeso o 10 no 10 no se na yeso wa wo ba na wai nsatam so na o se nkwala ni di agro wo fie ni fi no so me ba na de ade kokoko abobo ni tirimu no no so yo okọ ne ma me no ho aba nti be 10 minutes no owura dem be 10 minutes no so o team ka chen kwala se mfa mamble me na minwale no nti mfa mamble me na minwale no yenhunu popi ne 5 years ni akola no so san yira no fence me papa ka kire me se me kram papa na me ko no o ka kire me se me kodu na se no kure se eni ayenyan a me nka ncha me yire ne se akola ne ntade no ntatade na akola ne hye no omboaboa ne nyina no se busuafo na beka hu se ba na beka hu memfa ne oma ne mbra na omo mbra no mu nyina nka mbom na omo hwehwe akola no nti me ko ya jaga yi di story ibo mi na me se abi o de uradem o na boaboa akola ne nyoma ne nyina ma me na baba se memfa ne oma ne mbra na ga no uradem se me betina hayi na ga ni mpie na me to an dem o say na obi abefa de bra no na wo ba ya wo ba be hye dem no ntimi o mi wura ho no I say odini theater bed so say o te fam no ye mo na so na boabo akwara abra wa ka chen say onko fo ne o manam ko yimu no enko ye hwemu o wura ho no ntia koto na ase wosu nti ho na say abi wo de yi akwara ne o man e we hin afa so e pie fi na no na esisi ha se mi na jeduamba na na mamba ne hyehyɛ omo hyehyɛ bi na na mamba ne hyehyɛ bi ama egugu na hyehyɛ egugu omo hyehyɛ dan akwala yira nde ya ma akwala na ntade onuafo akyɛ ntade na hyɛ popi omo afa nkyami o but phone no omo dia na father omo afa nkyami o me omo dupu me ankasa sani sani omo maame ni mia me ankasa ka so bia dupu obi a o ti ase omo ye medura maame ye medura ankasa because one police fu a wodu nkwa nyina bedi madanse so omo ntwa ntro a
Then na me sifri come on me full police station ya central police station steps na police for hey my friend me pay rough mo de wona ya fence wo yere na de akwara na kwhye na obi a ne ba yira no e na ogina ha osere no ogina kanta ha osere no nti mimi wura mu no o ma mfa mi anko ho nti de be chance a ge we ntro no otwa but that time no ni nyina no da me tiba maso asi me papa sa membra ne nge akwala ni o ma fa no so nko fa ni mamra na mko nhwemu sunsumu nhwemu na mukai sunsumu nhwemu na miki na kwa ni ya first mo report na police wona oba yira wa be do fie e bia akoko sabi ikoso first thing we mo dey call police first year report oh yes sir da me buy no omo ankasa ko report omo asem we wo police station omo wo police station ya cha ba ni say nko fa ni manam ko nhwemu na ko share dem I say the osu no no mo report omo dika ko report dada di akwa ni ya di chance akokrom ho day no frame say ohun akwala no that day na me ko krom so that no report that day na so no mo say o me ko du o mo say o ma ko report to police station ti ade chenye na me mebusuafo who ko confirm here say o mo ko police station me ko confirm so am pass my report so am pass my man hwe we ni de ba me ko du police station no mu guo me ko du police station no mu guo nti me so no e ba sa no we twi me we friend my frustrated nti no mani hye da ye den eni e ho no me ni say nyina ye no kora sa akwala na yira na Pada me sha ge no ni ye ni ha wo si ni me live no eni nanum asem no me mpo anya me na me wo no da me ti ayamfre a me ti so obi bo ayamfre din pa da me ti so obi bo ayamfre din na me ma hye me da anya yese na mti o anu adin me ti so obi bo ayamfre a me sick me last born ge na tumi ho na ge ni live sisi yi ahono na ga ni live sisi yi so ba me no te wuni ma kwala ho hwie o abi date na offense wo busuafo de share me no date na so apa ho omo de mi chinchini ndo so ba bia ni ho omo de mi koya me mintimi nko ya du so asem ba ko pe na obi aka motia na fa akwala no what asem o meka na metie obi a me sese me be fa nneema mbra na afa mi ko du ya makoda Nhyira ya no adwan me nko na me si wo di adwan no makoda 2 weeks no mo de me nenam yenkwa ha last one o se 5 years akwara ne beba chechewre ha ya okọ oni ye hwan ho sisi yi o ye hwan o den o se konfuo se mi chese mi hu na de ban mi ba akwara na ye mo hwere mu hu na apolice for se no mo ka fa ho police station boy omo me enko police omo da mtina me ka say me no na me hu de omo de aye me police station boy so obi mpo ka say girl ni obi mpo kura bie na no say yenchi girl ne ma me ne ntuma udi na de na me kwa na mani abre say yenchi ma me no yenchi na me mpene fa ko police station no ade a chinya afedie da me wura fi me che say obi kura ka say ma me ne yenkwa chi girl no kura mpo a wasa me ni nipa na yaka nti ade de ba no menya bisa again no so menya bisa na offense akura no asem a respond o de ma me no enye me de da very lucky de ye me de ne say de o mo ba be free offense mi fie aba akọ nkotum so ho no no akọ fie na ade ache no makọ na ye Sunday me ko bo special na me ba nti offense me ba no fie na me tim no na me high by na papa esi ni de awie nti na me ye me de ye nti ho na ya me ba nti akwara ni ejane na gu no nti ojane na me wura me bata so na me wuro me hu ni me pipans ni ho si ni bibia na me du gu kasa gu microphone edu study na kasa edugu no just pressure bia ba so bata so no so for nose mask na she fa she edugu ho fakata hene na be onu kakra o de e ma pressure bia ma so what you say nyabotre chemo dia se den nyabotre what you say ya de oka no ba na be ma what do you say Satam no 1 year 1 month 3 weeks afi be mu no yirai 2015 no akwara na yirai na me ne se no hye dem no obi ebu mu opi e ko hu nipa kro akona aso aboje sentisa na owura dem de sima sense na akwara na yira o se man ko ye be 10 minutes o boy ko ye no owura dem no be 10 minutes 15 minutes eno suma ono aso suma so mo ko fa ne ba ne mbra no mu nwale no am ko fa no he am dan mu di agro am fiche am abonte afie inside
e fie inside no mo mu di agro I feel how be any ho da akwara no mpo no so uja no say on nanti from entrance ya say enduru ka akwara no ho ontimi nipa na omo che se obefa akwada no ana utietia se obefa akwada no oyobi amunim no maame no mebisa maame no say momi na sisi ano nipa na so nipa na oba ho no na so yesi obefa akwada no oyobi amunim no media benim no ba maame no me friends masse no de o say na ne nyonko no na on time ba no ho otidi aso akire ho on time ba no na me say no on time ba no ho kra o say yakofa de ba ne yem be bisa ne nsam on time ba ho na say oba ho no say oba ho enti ba bu say maame so akodi aso akohwehwem nipa no so on fa akoda why omo mpasa me ka say padi no kra omo mpasa padi no ana okoya na kra ne yira bless besi okoya na kra ne yira ono okoya na yehu ma krobe na mo so mimi wodum kwa o ho nko ata yira dunkwa de but free I am free hono mo de ko ne de nkwalata yira pa nkwalata yira yeah mo di mfie be sen oh last time pa me sanso esole asam no so chinchina atwan ko sia de ni ho I am free no o ka kire me say de enti na me fe na ho mfa no na omu so mo kuma kwala bi ato sumo 10 years boy bi ato eko dia so side ho do village ne ba ko kwan ho nti se ho no mo wo nti na mo frɛ me amemfa enche bi aye last year ya na me so sia di ni no me ko sia di ni da me di su ba mbese mu nipa do ayira wo sam potem ho ana sa apom ho wodi kanka ba ko so ko dan kwanchen ye to so mienu so hwan ye to so mienu me na me drive car no me director no oye na ye ko ye adwuma wo grosso ukodi akam se enche me ko problem so akodi nko enche enkwantanum ufa ho no mo ko grosso ho nti me data soma ye odi aso se yenko to watermelon na first azubi time no se yenko to watermelon odi aso mbra nti me na me twika no nti na akaka krebi ne edu sorry omo fa nche me baby police soje ni no mama omo ne eyi na akaka krebi ne edu ho very good de nchobo ase nti akaka ni na nti me kwa ase na me hu se o ma bo chirenkum bi sa agina chenku o ase o ma gada kakra gina ho nti ho na me wo so na girl wi dwanam so ma me na dia asem ni no so small girl bi na o moku na to young nti o kasa small girl na bla bi no so akra to akra young girl kra no moku nti ho na me sifri ka ni nti mimi ema na me kwa nyina na se mi kodu na say me bana that day no me di birthday adan because that me who so akura ni wo umpo ni esie no kura me pe so me who say inde ya me who sa nipa nti wo ni bua nipa do say nipa be say no maku mo sam potem ho wo do ni bua nipa be say nipa de aya asum say na esan so ye fe say ye ni omo ho no mo so tibi na nipa be say oh nipa ta wo be say nipa mintimi nkyere de ba nipa ta mintimi nkasa bi a 10 ba wo ho a na o maka so ye so moku bi wo nipa na wo te say yakugu om no omo ye enkoda na idu om pass ye twen moja ye om dan oh du kakura mpo no fence last year omukum girl bi etwitwa na pass e wo du nkwa wo ni mfoni yo ho me wo ha omuku akola ne ko private ana ni ki kura na sa akola na nsa ki ne sha akola na nsa se o motwa akola no ne ketre matwitwa akola na se ne ade no omo even ye say obi o sensen ho o the 90s wo say na moja prama akola na akola o motwa akola na ketre nti bone ye kwaso odu kwa ne de edo so ba meme ba ne de ne ma me hu se onwui de ntina sa akola no wi abi kana ma me no bonti mi nda o ma me ndampo na me pa nya me na me wo no mpo hwede me fili nani fiti se akwala na yira no me ka che no plan se mi ndu bone na mu akwala we wa yira no ye hu akwala na me no mienu ye mu nte da because o person o fraud me e hono na asam na start se o ko hu ban se de o kan o da urem ba bi o da nkwanchan ibi a o da ntu akwala na yakunu ye tutu ni pasa oni beje ho nda o da obeda serious adan anya no ko na pressure be koso so o tie ni baby o mesie me ba no mani beje me kai sa hali sie me ba no sinese o ba fra me phone so sa agro da me mfa atese mo nya asem o ebi se e krom hofo no mpo bi se na me so me ntimi mbosi di se we se o mo sa akola kro yira boro da de na o fra me no boro so no na o mo ye fra ne papa
kwan na dia mada me tena sisia girl no ene ne maame no me ko police station me sorry assemblament ase me ko police station ti police ni ba bi na wo onu nanim asem no nyina ona me bae na o ka che me se he oba na no tene hweye na o mo de girl ne bae no obi a oba yira no nka esu a mpo besu ha na yentimi mpo ba o mo de girl ne bae ne girl ne gina ho sere ti wadwun so bi ota kwa na mo bi so koku na da me de girl ye de akwa no wi nani owahin mo den tu eba una ochima kwa no wo no una akoda no wo no yesa una ban baba na ye ni se usa ya da mi ntiase da ni na me dwunu ho me ntiase no tu me so no ka sa akoda no onhwe no oba na ti no wanyinse no awo akoda no hu se wo nie ukodi pa aba ya force akwa na ya usu sa akwa na sie a mo de usie wa ya da mi ntiase because da obi a oba wa wachim na wo no wachim na wo no den na usu so mo de akwa na sie Dienti a mimi susu se omun ne ye no dan ne ye no emfaso me no manya fiso very good ga ne maame no una na ayira akware papa asori so ohwe akwara no ntimi ntrete ne nka nje ne se akwasi se wo pese wo didi no mo nkwan a asem no ja akiri di asem o kan no kra ntis da wo ba ayira no pese wo didi no mo nkwan akiri da wo tie ga me ko o te me ba se me kwa me gonga oba ne mechi no maame ne nso mechi no da mi problem anu no what you say tie asem no ikono o se asem no mu di ho agro ma me sere asem se asem be so di na no mu kwan ta wiase fa dia twakire na se wadwun be na ya ti se bia me kwa me gonga se bia me a me ti oba na ti ma me no hu ni kura wom da asem biem san se gen wona no me ne no wo ho a de ma me mpokura me san suspect ni bebre no me ne no wo ho a no aba see that you say yes me so na me bobo me ko school Ghana me haya na me bobo fa okay nti I say see na me say yes ko fo ya beto yebusu asase yo na o mama esika me so my investigation no ahwem no o mu ni yebusu asase hwe nani o kan say den o mu che no o mama me say o mu che esika no o mama me say 2 times ni nyina me ye investigation no enya no kore eno nda nchen da yesi oba ye wiki da enye ni yefunu ma kwara anu akasa achim na wo no me papa na me sore na me kasa abi na kwara de statement wo de ma me ne de emra onu obusuafo na me share de time apa hu ko ka che obusuafo ko ka che wo ma me papa o mbeche me nkotum o mbeche me nko even for last time ampo me ne krampo fence ko krampo a me ka che ne se de bia me ka che o se ko ka che wo ma me se date na o me de ma me no date na so nti o wo bibia o mo yem fa na kwara de me nti ase gentina o che wa nhwe ha o sanse me ho woni agya no bibia o na se usorigina se sunsum se hunamu wona se usorigina but ase me hu se mo ka nyina no ase ma no e ogura to pre da ma me ni mia me hwe akwala yira 2 weeks ye hunu da ti asem yi ma me ho me wo ma me ho oba no so wo ne ma me ho a ye nyina obi atwen se obi ade adwe beba ne nyina yakɔhwe akwala na ma me ne frɛ me phone o frɛ me na o sa kwasi nam se ma ete sɛ nam se bɔkɔ no bi tam se me wɔ nam se o ma me wo fie na so o me nhia no krom nam se mate tete o de trust me tio me nhia no krom nam se mate na me hia na me yiri ne nyina na o sa kwasi makɔ baabi na me kɔ ye no o mo se me mfa wo ne adwo amra na kola ne yira ye no adwo ye mahye no nti ama na wo de adane da me se ho no ye duro na mo de ayam ya ho de nkomu nyan ye to so nti na wo de adane okay nti ma me ne se on fa me ne ba ne mra no ode ye koi ya ma me no ko so nsem ne nya ize mebusu ansam de ba me gidi se gada na ka kire no oye konfo na se oye nim enima bi gugugugu chese ma bro die ne wona ko hu ho ndrondro ni nioma kuku ni wei bi nioma hunyan kuku de se nyehu ino se edro na oba be ya maye no na fence me yere na wode na sa aba be da be da no atesa me ni mianu ye she dem 1 week ni ayedro no so yere no da se me yere no ba sanka madwi wo me ho so pa oba wa yira akwala me ne wo twema so grrr ya twema so se me mpene yamba kokod ka me zan walo
me second one na me wo akwa dia me do no by your intention me ba yen ko confirm ho say dunsiri no ho yen de ne si ho no say eduro na ono ba be ya ma me ne oba no ate say me ne hye dem ne yaye 1 week na o nsam de okan bi motia na afa akora no o akora no beba acha 3 years akora no beba o ka kan nsem bebre sika no mpo me na me san tuai oje bi 80 cedis me na me tuai ha 80 cedis na ma me no eni eji edu ko ye wie ya edi edu na mo je eduro bi so mo fanya den o say ye no onum bi me so me fa bi ngare na oba yira na ogosha na edu jore bi wom je say me ntiase ase agro bi na mu di mu nyina ase obi ese agro mani so da ziara mani atimani so de o mo yem ni nyina ate onyini se galamse fuoi bi me na ba chia koda ina ko ya de ye tanya ntie o se mutayo galamse fo mutayo ma na akocha koda ebunukom odina ko mojasem bi apeti pete sase bi so na sika bocho anya bisa na akoso sampotem ho da abige anya oban na ye ni bisa obi ntom akwa na ma obi so mfa no ko yedo kagani po ontin ko ma me ndampo what akwala yira mpo usu utirimu adin sesen usu utirimu adin sesen pa utirimu adin pa ubenya 10 minutes e dia morning akwala na wa yira no so usu ye wicked ubenya 10 just 10 minutes ya kai oban se mba uyi ma akwala mpo ntimi nante no aka se akwala no mpo o 2 years mpo anka menya aro chichi wo de waso to from nsem na ote nsem dia me TV pa ebi ni sai one ebi se ma me ne de akwala na di na hindie because akwala yira ni 8 months no me de ma me ni di ade serious and some am tell baby bebre ye di kan no to so yenu so ye to so biam so ekurom hofo na ne kuro baby akora na yirai na omo baby say akora de so o yiraburo date na ne papa bae no o yirai akora aburo sa date no ye to so miensan so enu poda mia mi potem ni ono ane bra num nkomo na odiko didi ne bra didi na boys na bi te no mka omo say tamo so ano obi ba isi na siriwa nti nipa na bae no obae na fence meme ne te no na nipa no sesa de obefa akwa na ko na nipa ndi akwa no ko ne no sabi enka anya bodam ba da ni nyina me ba se me si oba si wa nya wa me ba ya wa wo oria wo na makofa akwa na zam ni jane e to so nan so e de na ote and dan de bebre de mete no be se bitibi de mete no ba titiru so no ni de free girl na no pie no nsem ebe free girl no ma pie no one ti do kromo se asem sia se ho ba kromo na ebe so we ho se kwasi bu afo yi na wakodu kwasi bu afo ko krobi so akoto ge bia ogo he ndin ge mbusa se bramba cho eto atrati wana we ko ti se yeden ya ho ba kromo we de ho won free ha obi anti bisa padi no o nipa o obi a omu nshara hunu kromo because akwa na yira sa no information center wo hono nyina yakwa ha ne yakwa nje wo kwa na obi obi na de na ya fence akwala se na yiro enchai bia na obo papa bi ko odin enchai bia na nna ne maame mo start so mo papa ni twam na mo start so mo hwe ne nipa se na ka kire so no hu so mo enyame nkwampo sa tampo nyame nkwam area boys ni nyina aka ho ne ka se omo hu se obo sa palina ko ho o describe no ya so ba fie no we de ka kire no sani pako na no hu so obo ne ko ho de ne koi I don't know obi amusan bibia Debi so we say mi hia ne ha na obo papa bi ko ho we say mi hia ne ha na obo papa bi ko ho dan sam dia nwan wakodi aso akohia nipa no maame ni pa nchira nipa na chiri kwan sa wu nim no mi nim no ogina ha sisi a mi nim no gano asam no ontimi ndane bi da presenter bi odunkwa o bisia na aso mi nim bebi o wasa omo fe na 88 no Solar FM sorry ase o etetia kakra bi sa onim he misimu nim mu mfra no Mitio. Munim la mon frère no onim asem to the end nim no kure ni nyina mia me wofa na na ba fie na o se na obeka kire maame mo se ebe ye omunya abotre mame na ade na me ye na me ma kwan sa no omunya abotre mame ne enya mia na ohia masena nsama masene ka no enkire se me na wo fence me na mo kwa because I mean o say o shia ye fence o shia masene one time masene fence masene ka chen ne say hwe
I'm shy pa. Na mo ya friends mo de hia no tese me anka sa producer mo dey push off money na akon na di nkomo na ono so busu nsem ba ko bi mi san say asem mu awrem pa de wanya ntien say say opani oba fi ho no ye so aboje se bi po smooth ne mba me je say demo kan no say so osi akwa na siwa na akwa na nwa no to ebusu mu no say na me pagya akwa ndina ko ba ko no so nya ntien say ma me na ebi a say odine di akonya bi sansa akwa na na nche ma me ni ko di akonya eno so ho e say nsem ne doso Chalo doso. Nemo nsampo temu hono. Ese nipa ba ko mi son ta ira. 2015 akwa ni mwa. 2015. Bisine mu hu akoda no. Okay. Ena ma me so no sa sem fan ho. Ena so aye sa. Nimpo de kura ma me no last time bi one me sister mu koyie. Me sister mu di sun ba afie. Sa den a. Ye busu ni o mu hia ye busu no mo chia no mo so asemesi ne yedi ni o. Ona o se ana me busu ni bisa so na wa wo sen o so wa wo ba akopɛ ɛna nti friends ho na sister friend say no say baby onim say wa wo ma wo ba yira kese again on pese wo ba kase wa wo mpo ma ne ba yira da bi o say on pese me boss o ayira what be da me ba yira na me kan o say ko ka cha ma me no mfa me kokot o kasa me catch say me dia o kana me record o do record anti dan me ko ba kire lawyer sinibu pen say me ko ba kire lawyer no me ba ne ato ankomo no so yanko na God bless us na enkodi nkomo nsemo anu odin kwa na beto Ewiase Mu Nsem so me hu tami ewu kakedro vintia so isa famisa ne ma hodo egutebo no so producer push off man nsa nyanka ma me no nti yetwa ho ba ya ba to so asem nyanu ba bia asem anu odin nipa entimi nyina sem from ada say TBS will be akwara no live on Nhyira 104.5 FM about your okom watching so a Pim Side TV and Sameng TV and afi YouTube Nhyira TV Facebook Nhyira 104.5 FM. God bless my kwaba. Na umpom ti say na me dan yeda obo ade na say somebody bi ansi echi na me busu dan nyina oba wo de nima hodo ba ma hu tami ewu wo ye de nunum susumasa susumasa ani susumasa we de nunum ma nunum de wo chene de kan de dua de wo che wono we bo magu achi ni okay we dua tuha okay ani wo onwunu so wa ha suisa formisa garlic wa ha pepper wa ha ye nyina anatomy ye tie yo Mr. Ghana mine asante mine ene ye mpanimfo ye wo Ghana ha baby anu ma ekọ na eya reho na mensa yam efa multimedia kuo ni nyina ne ye mpanimfo mo ma ye mwa herbal hospital fo na ye wonura ye betime tu covid na se Mr. Ghana mine ene asante mine ene obi bia office obetimi aboa herbal fo me se ye nananum onwum bia no mutu nsi ma wa nenyi se wo free Ghana o ma wa nenyi se wo ye Ghana ni ba ye papa mampani kofo ede enoma bi ba se dru efiade bia ye nhye atade ye no ye mamu ha me ka atade me fa na adwo hanki ana ne twi din de wahia wunua ehuntoka so hu adentina broni na woni kro menyini se broni bi anya covid ama ya ka chense ye mefa Ghana ni adru mfa nkoda me se ye papa no ene ye ma menem ahemafo lawyerfo mpanimfo ye ka bi ewom se wo de mum ye ntra hebafo God bless mo pa mum ye fa ye dru ntrai mesra mu ye wo bibi wa hwe me ka sem bia to fa pain ni pipa natural uwie na wo frɛ me ka bibia kyerɛ me a memfiu ade sɛ woba ya so ye me se wo bisa me bibia fa haban no ho a me kate wo kɔ bra ya so ye na ye nkyerɛ haban ye be kyerɛ haban a wo da na wo spiritual marriage ye God bless ye bibiduro wo da wo ti sɛ wo da na do obi ni wa beda fa pain ni pipa wo bisa me bibia me se ye be kate kɔ no ye kyerɛ sɛ ye bibiduro ye nya abafuduro nti before say me kyerɛ pepre ni hintia se ne akakaduro no bomodi se obefa pain ni pipa na obetro ade se oba ya so ye emfra me ganze na me kasa free ha me mpesa de ni biatie me betro haban a me God bless ya so ye oba e di tu yade ase ana se woda na wo so yada ye boni bi hwan enkwatena ba bi mo bi mfa nyansa mbiti unyu sika ni free oni adro
me pese me kama Ghana 14 me see say ni pa na obetena waka je say bra wo de haban mo ti sese oni edu obi say dua we answer the go bo dua ni din say dua we ni din pa de sunsun masa ani eni susumasa uta akwa ye ta de tuhye manifo bebrebe won so mu to asase mu de tuhye eni nkan de dua no mu de atohye adan ya bia me pese ma masase beko we no mu de atohye ebesi epesi o epensi o enwuda okay enti me wi a metrew hwe covid aba amsa na ejama nso kan se mi se pepre ni sa no ma bi no ade ntina yanka se kwati broni fa aduro bi mfiri broni krom nyede mra ono da betia kan onam sa betia de onyi mfiri enuane a ye die abo yen metma ka se the whole world Ghana kra na yemu kase se me bo a wo da munyenye hwemu because yemu bi na ma not masi wo de ato ne kon asisen yana ubefuru ka abo no a so won hye ma me ye ho ye se yare ntini ye ba ne a kyerem haban hwe ye number ne ye 0243 64 18 60 0243 64 18 60 ba ko e kan we 0277 pato 7 nko ya wodo miensa 444 4 no sha wodo miensa 34 hwe yewo dia bi esu ye frɛ ne wediaba yewo hwentia yewo pepre ani yewo akakaduro okay so hu saa de we uwi a wodi sobolo saa repeat o me repeat ni saa de we ye mani ko school a mommo de se be kakra bi akakaduro kumwa nyoma bebrebe ye manu ye man keto ani pese me sabi emfa say enkwala bi say 4 years o man no sponsor dogon ontimi nhye wo da akra ne kwa ne lunch box na say lunch box na wo de aduane ahyem bo modi say wo de bibi ka aduane sa drink de kakra bi ebua mame hwe mame kan chiro ye nuanu ma ye fan say regency na wo hwe siremfo nuanu mu de different uko voter region modern it goes minim angunaga minim pando minim siga kope minim ho enuani bebrebe na wo basrem te say nandori sandema wale boku e kwa akoka chana zibila e ho nyanu tongu omunuanu so ye different na wo ya sentimem ha ye duane ye di so ye different by sadia metma ka cho plan say ye nuani bi ye duane o musi ye mfa pepper kakra ngum na especially man no prayer duane o musi o ye mfa spices bi amfra because of say all the sano mani mama adena ye de atuhwa iti mami obabi ko school a bomodi se so bolo kakra bi anase muduro moma ye nom ye papa bi anya diabetes otwa no ba bi ntwa ye ho ye se yare ye ba ni a chemu nuane on se me de abebi aba ene sa de we ebi ni ho bi abebie ofini se fiu kakra ho ene ni nyina ya tro abebie ofini se fiu everyone ne tayo me nana ene nketezi amu abebie ofini se fiu na odi yam ante se watayo ante se mo jina nwire obantuma ante se watayo so hu ene we nyina domogudom yese yenye ba obi betrasi di nambi December fa ho dia yese yema na what ti sanyomo wo ne boa ti ne ba yen ye ho yesa yale ekuro bi etu ekuro ba chompani fo fanche bia na obi didi ekuro tu ni padua no wo de akine ye oso asem wa bowa utinka se wo bowa ma oni padua mi ye omre me be kire ha ba bi ma me fa pen ni pipa na me wiena busem bibia mi fie uye utumi se waposo nyina ye omre usisi asma hawo obowa ewai waba ma watumi se wan hwe ya ne de aba obowa na hwe ya ukoda ba bi asma ba wanya bi oni padua na maria kakratu wanya bi o be masem de eye bonus mesi wonum ye be madu ne be ya papa no ye mpala ne nnu aka nyina o mesi wonum do 3 days na ma consult doctor god bless you ye bibidru ye number ne ye 0243 64 18 60 you work Kumasi City Mall Kumasi do more than also munchi TV3 for office I want to God bless you djuma so ma me bia nya stroke utini no wan tian fa ko ba bi ontimi nye etina me so ma duro bia 3-4 days 5 days ne say bia ma aduro no emwa janum me da meka no kwacho uko obi wo no mo aduro wo num ko bosumi mienu bosumi na aduro no emwa janum enko hu bio because papa no me no hwe panifo me no 3 days consult to doctor ada na da so no aduro no it is anu ma we obi ye aduani a sa anu ma garlic ni omo ma hodo miensa ye oba ko be enketenkete pa anu odin chen we ubomodi so de be ya aduani aduani akakaduru eboa pa akre bia ton ho akre ebi wonu man se bia gugu kwachi aye opotipoti ni nkuni ade am de akra mek amai bo amai nam de ese do wi amai
aman wo ho uko mu dem aman wo ho first yesu so an ye tibodi ahan ne de to jama mu ye de amma ho saa na adane bo ne ye bo eno nam de akure nkum okay wo da akure bi da ho sisi ye wo ya wa poso nyina ye wo mbre asthma how diabetes dem say bonus obo was doctor wa mom kompo bo minim obi babi yale twere epilepsy en fa nkotre babia me se fabra na me no ntonchia number ni bio number ni 0243 64 18 60 the gone me be tro sa ban we what the camera no to so abun we ye na nanum omu yenim nyansa nchen wo mu an say ye wo ba akra na akra na yale a ye pe abo bi ti se sisire e fe sisire kwabnafo mo wo pe sa abo ne kase akra ne ho din a wo John sisire kase na ene ye wo nkola nkutokro mu si enye ya wo nkola ma nkola ben nante se enye na nkofo bi di nipa nam e bu nkofo fa so na akra ne ho din nipa du o peti mogu da yesu beba o John sisire kase na da yesu beba de no kwe the one na o John sisire na 132 years me ni picture achemo e fa na jota oda so wo sisi a sisire kase 132 years ye fi ye wo ni edudwale we obi nam no de ye wazan ahomachem thank you very much opa wo si wo ani yankonje twa ahomachemra bra mia me ma kwan yanko twa ahomachemra me dia ko ekrem sum ya se da ye wo di aba de adi mi ko du ye wo nyanya ade we kotres mo bi fa nyasam bi 2 da wo ya no peplaye makoma 7 ye God bless ye bibidro ye nya abofudro ti ye ba ye pese ye tre wo da na wo spiritual marriage en fa kwati mo bi nya wazan da me ka kwati o play Ghana ye nyansa no 7 panifo fa nchame gisi obi oba na zan ye pe wa oba ka no kreso mpe susumasa wo ho we ana me kan no ye fra no susumasa na ye kedi tie ni susumasa susumu asa ni juma de ni zan we e pam susumboni enu kure oba wo no onya no fusu a ya di gua yiso eni tibakman ngozo baje we bi pa ba ko me che nia ne me de bae ni di e ka ho ba ko ngozo we akwati ba futu yi bi ko sisi a we ye o ma hodo mi ye fle ba bi egoro ana tamia ni di pa e wo tamia wo bewu tamia wo ba ya ye di tamia wo e wo tamia wo bewu wono wo betimi ya to mpaase oda ho a ompro onya hwi obefifi but ene obi di nyansa biti kofo no omjom sikadi no o de koto so na mfifi abe oden the one ebefifi e pam susu money sir make me say wo ye Ghana ni ba obi ti abrochire se wo ti ha e mo obi fa nyansa biti nyu sikadi da oya de ma 3-4 days ensi wo biem Number ni bio. Number ni 0243 0243 64 18 60. Oh, so where you know? Oh, o press a ban we kan no apetame ewu no apegro uwie you. Asa me ba ahomachem odi aba champion man. So what you say? Na ahomachem no. Obi one was mintimi ntwa ahomachem uniani. Odi aba na dare no. Odi aba na dare no. Odi aba kra no create me kidney. Me sayare o me ho. Wo yale akoma le metu ase am. Wo sisi ya wo ya metu. Ekuro bi da ho. Wa poso nya ya o me. Wo fo e kese e da na me bo bi ni wo so ya obamu di me mundi bi. Wo fo e kese me se me ba me kire haban. Sa haban we nyina no. Posa ne fa play makoma 7. Anajo 12 o'clock midnight fa dware. Bibia ntimi nyawo. Ema obi fani nyansa miti unyusika mese me ba me be tira dawadawa de Tom Brown ni gina me che ni free I was simple maybe me say Ghana empanifo momoye mwa hebafo menwie ye wo de otin ka se obo wa poso nyaye omre ene ye nua e de dwale na sem na mawie no ye go back to enkandedua onkandedua ni akase bako me da se enkandedua ni we o kan bom wo wi anu apɛ sa bo magu akino no ananum wo de monhye dam no a ye mane kosko na me de afra so bolo me se wa ma ye ho no wan twro o fa me amfiu me se me pese me nim to challenge ye nim aban etini e ba na ye bonya yade a hono wo pompo bia hono ntimi mpai brama me mpai no ba ma me kire pompo e boni pamirim me kire ni free pompo bo me ntimi mpai me kire ni free pompo bo me ntimi pa peteshi apeteshi ya fresh apeteshi pa me pede o mo de dado ano a me pede o mo de asikyira no a abe apeteshi ankasa unya nu wi a no open kontomre fresh one yamne sa na fa apeteshi fra se de wo ye nkwan na wo de nsuo fra no fa gina wo minim pompo na wo nya be payam na ko obabia fa afuro ontimi nwo oya doctor say tina dase yankasa mano nyoma adwo teaspoon anopa awia nwumre pacho obewo ti God bless ye bibidro me peyale anu odin wo de kini obo was asma ni edu oboa asma betunu one time yade anu me wo yade ni nuro no man kawo ya no ntese minsa
bra ne atunchia ne wo se nyankopon bɔ ne frania god bless ɔbɔ ne boa God bless, no message you. ahaban ne de ye nim ti ne ba ne ye kyerɛ sɛ maame akre ana me kan ne me na me ye made Okay. nti enuo ne gua wodo bebrebe hwɛ kakagya ɛna wɔ n'ani me ka de am de ye kyerɛ kra bɛ ɔsere Alright. nti nuo no ye nim na ye ba ye pese ye ka se ye ho nya agbofu God bless, what you call now for number no? pacho ye kyere ban ye wo Kumasi City mo ha ya Okay. mo no e ba ko pɛ afena me akwasi ba ofo nya asase ye besi bi e ba ko pɛ udu mo na nim ho a TV34 office anasa Akoma FM ye wo Akoma FM nachi anasa ba bi adana first na health insurance for mu no bebe nantie maba wakuta pɛ ye twim na nwa e dia frem kuto akanu aka wo de massage o pa ma wa wotin cases ni pedua no bra e ho ni God bless you ho ma me mo e number ne ba ko pɛ na me ncha me boss ni sorry your number ne 0277 pacho 7 ko ya ho de o miensa 02777 me da se 444 4 no fi ya ho de o miensa 444 me da se 34 ba ko e kan wo ye 050 me repeat bi 050 88 50 293 uhwan kromo yade me pay yade a wodi atwini ayo so asem me so de kura dasene nyame aduma ye be say repeat sa program abiem na kire w say 494 me che obi agana mfo susufo nya ese besi rekutufo nya me kase me bodin a ye nsori nyame hye obi bia me kire amahemfo ene me dofo pa me ninu agolenda nyame hye obebrebe baba Eja usija gong kajagum na tita danko my ears are open to listen to your headphones. Teacher Danku akwenkwe na so Ewiase Mu Nsem Nhyira 104.5 FM. Sunsun say what headquarters and some dosopo ahimfie live. Oh Martin so Pimside TV and Sameng TV, YouTube and Nhyira TV, Facebook Nhyira 104.5 FM. Majid Ada every dunkwa grusuni mi pa choni ba mo kadi akwadi mfie nnum oba akodai ko fa asra yentiase to konfasa yentiase wa yasem from ashew sesia kingdom efrem fidunkwa so enche bia wo bi ye aduane ono so de ba yira sa ma akoda no chi omde akoda no funu abetu fie ho ensem doso what is ansem no we no mde ko tu fie ho no omodia producer omodia ma Pauline Sankana we no eba come on for sira meet you we no the microphone yo vie na ti say design oh ever say be 8 months 8 months dem yeso say do endu 8 months come on for sira okay I tell them yo vie na ti say yes omokuma akwala bi wo ini ati say yes omokuma akwala bi wo abesoa na akwala no say o private okay nti ne ma me say oyi ki ahye na ki ni kura ohwe picture na ki ne se akwala ne nsa na esen ne nsa no nti within seconds omo hwehwe na omo hunu ma me ne aye say o ko bebi atiefi ni wona okwa na ne ba ne gina ho ahoma esen no te say de o gina we so na o gina mfoni no so na nti maame no kura nche no maame no so wi be fa se be wan ne se akonfo na o hye na kwa na sensen fom ya ni na sisi fom na so ni na si fom straight esi fom straight na omo de ahoma na hwe ahoma ketekete bi na omo hwe no omo ntutu no bibia omo tutu no